ibitaramenyekanye ku itanga ry'umwami Rudahigwa waguye mu maboko y'uwamuvuraga. Ku munsi wa 25 Nyakanga 1959, inkuru y'incamugongo yasakaye mu Rwanda ko umwami Mutara III Rudahigwa yatanze, agatangira i Bujumbura mu Burundi. Rudahigwa yatanze atarwaye nk'uko byashimangiwe n'umuryango we, nyamara yatanze amaze guterwa urushinge n'umuganga w'Umubiligi Dr Julien Vinque wakoraga mu bitaro i Bujumbura. Umwami yari yahagurutse mu Rwanda kuwa gatanu tariki 24 Nyakanga 1959 yerekeza i Bujumbura, aho yari gufatira indege imujyana New York gusaba ubwigenge bw'u Rwanda muri Loni. Yagiye amaze igihe atajya imbizi n'abakoloni b'Ababiligi nyuma y'inkundura yari yaratangije yo gusaba ubwigenge bwihuse bwagombaga gusiga igihugu mu maboko y'Abanyarwanda, Ababiligi bagataha. Amakuru yatanzwe n'abari bahagarariye Ububiligi mu karere nyuma y'itanga rya Rudahigwa avuga ko umwami yageze i Bujumbura akumva umutwe uri kumurya, ngo yagiye kureba muganga mu bitaro, akimara guhura na muganga amutera urushinge. Amaze guterwa urushinge na Dr Vinque, umutwe warushijeho kumurya yikubita hasi. Nyuma y'iminota mike byatangajwe ko yatanze azize kuvira imbere mu bwonko. Abanyarwanda banze iyo nkuru bashinja Ububiligi kuba inyuma y'urupfu rwa Rudahigwa, biba ngombwa ko basaba ko hakorwa isuzuma ry'umugogo, ariko umuryango w'umwami urabyanga. Umugambi wo kumuhitana wari wanogejwe. Inzobere mu mateka Isaie Murashi avuga ko itanga rya Rudahigwa atari impanuka nk'uko Ababiligi babigaragaje, ko ahubwo ari umugambi wari umaze igihe utegurwa ngo bamwikize. Murashi abishingira ku bushakashatsi ubwe yikoreye aherutse no gusohora mu gitabo La fabrique du Hutisme ou l'idéologie du génocide contre les Tutsis, Hariment, Sénégal. Uyu mugabo wahoze ari umudepite mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda avuga ko Dr Vinque wateye urushinge umwami Rudahigwa yari yateguwe na Jean Paul Haroy wari visi guverineri wa Rwanda-Urundi, ndetse na Musenyeri André Péraud. Ubushakashatsi bwa Murashi yabutangiye mu myaka ya 1980 ubwo yari impunzi i Bukavu, akaza gusoma igitabo Musenyeri Alexis Kagame yise Un abrégé de l'étonnante histoire du Rwanda, volume ya 2. Muri icyo gitabo Kagame avuga ko itanga rya Rudahigwa Abanyarwanda babaga i Bujumbura baribwiwe n'umuryango w'umwe w'Umunyekongo wakoraga mu bitaro umwami yatangiyemo. Nubwo Alexis Kagame atavuga izina ry'uwo muganga, Murashi yaje kumenya ubwo yari mu buhungiro i Bukavu kuko yabashije guhura nawe, akaba yaritwaga Muramba Bernard. Nyuma yo kuva i Bujumbura aho umuforomo mu bitaro Rudahigwa yatangiyemo, Muramba Bernard yakoze nk'ukurikiye maneko muri Bukavu, ari naho yahuriye na Murashi. Murashi yavuze ko Muramba iyo yavugaga ku itanga rya Rudahigwa yazimizaga cyane yirinda ko Ababiligi babimenya bakamuhitana. Ati yabitubwiraga ariko abitubwira aduhisha. Icyatumye muhinyura ni uko namubazaga niba koko yari yungirije Dr Vinque, nkamubaza ubwoko bw'uburozi bateye Rudahigwa akambwira ngo c'est terrible. Byatumye mureka mbona ko atari ukuri njye gushaka amakuru y'impamo. Murashi yaje kumenya Umunyarwanda wakoze mu bitaro Rudahigwa yatangiyemo agakorana na Muramba. Dr Ntabashwa George yakoze muri ibyo bitaro mu myaka y'1960, nyuma aba umuyobozi w'ishuri ry'abaforomo i Gitega. Dr Ntabashwa yabwiye Murashi nk'uko biri mu gitabo cye ko Muramba yakoraga nk'umuforomo mu bitaro i Bujumbura ubwo Rudahigwa yatangaga. Ati ngo yakoraga muri serivisi yo kubaga abantu, yari umuforomo wungirije abaganga babaga, noneho muri izo nzu babagiragamo niho
honyine hari telefone. Abaganga bose iyo bashakaga kujya gutelefona bajyaga aho ngaho. Muramba niwe wari ku izamu tariki 25 Nyakanga 1959. Abazungu bari bapanze kwica umwami nta bakozi bahari, ariko Muramba yari ku izamu. Muganga wamwishe atabizi. Amaze kumwica ajya gutelefona Guverineri Harroy ko amaze gukora akazi bamuhaye, ati mission a été accomplie, Mwami du Rwanda vient d'expier. Mu gihe Venka yari amaze kumenyesha abamutumye ko akazi yagasoje, Muramba yahise yegura igare rye ajya kubwira Abanyarwanda bari batuye mu Ngagara i Burundi ko umwami wabo Ababiligi bamaze kumuhitana. Murashi avuga ko mu kwirinda ko yazamena ibanga, Dr Venke yahise yoherezwa gukora muri Amerika y'Amajyepfo, ari naho yaguye. Kuko batari bazi neza ko Muramba azi amakuru y'impamo, ntabwo bigeze bamukurikirana, ari nacyo cyatumaga abivuga aziga, kuko ngo bashoboraga kumuhitana iyo bamenya ko azi amakuru. Umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa nawe yigeze kubikomoza muri 2015 ataratanga, avuga ko mukuru we atazize uburwayi nk'uko bivugwa. Ati i Bujumbura habayeho kumuhindura. Muganga wari usanzwe amuvura amutera urushinge rwatumye yikubita hasi agisohoka mu muryango wo kwa muganga. Bamwe bavuga ikibazo, abandi ngo ni umutima. Bagerageje kutumvisha ko byabaye impanuka, ariko tuzi ko mukuru wanjye nta gicurane yari arwaye. Ikindi nta suzumamurambo ryabaye. Ububiligi buzasaba imbabazi. Hashize iminsi Ububiligi busaba imbabazi Kongo ku ruhande rwabo mu rupfu rwa Patrice Emery Lumumba wagize uruhare mu bwigenge bw'icyo gihugu. Impamvu basabye imbabazi bakanagarura iryinyo rye byaturutse ku makuru yagiye atangwa agaragaza uruhare rw'icyo gihugu. Mupenzi George, umushakashatsi ku mateka n'umuco nyarwanda, yavuze ko bigoye ngo Ububiligi busabe imbabazi ku itanga rya Rudahigwa kuko hakiri amakuru menshi yo gushidikanya. Ati kwa Lumumba hari ibimenyetso simusiga, ariko kwa Rudahigwa hari ugukekeranya n'amakuru anyuranye. Bivuga ko umuryango we wanze ko bakora autopsy. Hari n'abavuga ko yagiye ari nk'umutabazi azi ko atazagaruka. Icyakora Mupenzi ashimangira ko ukurikije uburyo Rudahigwa yatanzemo mu mayobera amatware ye yo gusaba ubwigenge bw'ako kanya n'ibindi bitashimishaga Ababiligi, bigoye gutandukanya urupfu rwe n'Ababiligi. Urupfu rwa Rudahigwa kandi rujya gusa n'urwa Lumumba muri Kongo, ndetse na Prince Louis Rwagasore mu Burundi. Bombi bishwe bigizweho uruhare n'Ababiligi. Ubusanzwe ukuri kw'aya makuru kwashimangirwa n'inyandiko zahererekanyijwe n'abari bahagarariye Ububiligi mu Rwanda no mu Burundi mu mwaka w'1959, ariko izo nyandiko kimwe n'izindi nyinshi z'ubukoloni bw'Ububiligi ziracyari ibanga. Tariki 20 Nyakanga Inteko Ishinga Amategeko y'Ububiligi yemeje umushinga w'itegeko ugamije gushyiraho amabwiriza rusange y'uburyo bwo gushyira hanze inyandiko zikibitse zirimo izijyanye n'amabanga y'icyo gihugu mu gihe cy'ubukoloni. Kugeza ubu inyandiko z'amateka mu Bubiligi zigenda zishyirwa hanze bitewe n'impamvu. Nta tegeko rusange ritegeka leta gushyira hanze izo nyandiko. Mu mwaka wa 2018 Depite Stefan Van Heck yazanye umushinga w'itegeko wasabaga ko inyandiko z'amateka zishyirwa ahabona, ariko inzego z'ubutasi zirabyamagana zivuga ko byashyira igihugu mu mazi abira.